Afrika Borwa e kwala kgwedi ya Batjha moo ho bileng le ketsahalo e bohloko moo batjha ba 21 ba ileng ba hlokahala thaveneneng ya East London mesong ya Sotaha se fetileng. Ditabeng tsa rona phirimaneng ena re tlilo sheba hore ho senyehile kae ha le mona hangata batjha ba iphumana ba ameha diketsahalong tseo e bang qetellong di beha bophelo ba bona kotsing. Ho manolla taba ena diphaposing tsa rona tsa kgaso re na le Tshepo Gaelae eo e le modulasetulo wa lebatowa wa batjha ba Christian Youth Ministries Uniting Reformed Church of Southern Africa. Tshepo, re o amela ditabeng tsa Sotho ngwaneso. Re leboha ntataka ha ile la amohela tshebeletsong ena ya kajeno. Abuti ha re qala ona mona hore na ha ile hantlentle ho senyehile kae ha le mona batjha hangata ba iphumana ba ameha diketsahalong tse ba di qetella di senya bophelo ba bona. Ha ka sheba hore re le batjha re ka sheba ka dintlha tse fapaneng hore ho ka ba ho senyehile kae. Batjha ka hara matlu mo ba dulang teng malapeng a bona e qala ka lapeng ke a kgolwa hobane ngwana ha tswa le fela in a vacuum o tswa la ka hara ntlu ka hara lelapa mme mo lapeng mo ho fumana hore mo he is not free or she is not free ha ba mo amohele hore a be seo a leng sona kapa a mehe kapa a ntshe seo a se ikutlwang sona e le ngwana le motjha mme ha re ya ka ntle ke mo ba fumanang kamohelo eo is where re bona tshenyeho teng e ka etsahala teng. Jwale mpolelle lona le Christian Youth Ministries mo bang bana le mathata bana le ona karaba ahi luna le khona ho ba thusa jwang Tshepo? Sa pele ke re ba amohela le batho re ba amohela bana le mathata ao bana le ngona ba le jwalo hore ba tle re lo rapela mmoho. Ka ga mokgatlo wa rona wa CYM re na le ditshebeletso le di-activity le programs tse fapaneng that look to address dilo tse tshwanang le tse social ills, so substance abuse, how we give back ka hara the community ka ga kgweding ena ya batjha ya June re le ra etsa tshebeletso e kgolo Soweto mo re yang ho setjhaba re buang ka mental health awareness re bua ka health awareness as well hore batho ba tsebe ho ihlekisa ba tsebe ho itjheba hore re le batjha ka hara setjhaba re fetoha maemo a rona jwang mme re ba fa platform hore ba tsebe ho ntsha ditalente tsa bona hore ba fumane space ho ba batho le bona ka hara setjhaba. Empa Tshepo sheba hangata batjha ba le a kereke ngwaneso le gona ba fumana jwang? So re ba fumana mo re tseba ba goga ka di-activity tse ba thabisang. Ha o ka sheba ka kerekeng re ba fa sebaka ho ka etsahala hore ka hara kereke batjha ha ba tle kerekeng hobane bana that space ha bana the platform ho ba batjha ka hara kereke mme ba joitswa hore ba ska etsang ba etseng ba tleneng ba ska tlaneng mme ka hara kereke ya rona ya ntjhafatso re fumana hore le batjha ke bona ketapele ka hara di makgotla di kereke ba tsebo tsamaisa ditshebeletso ba tsebo tsamaisa kereke the way it's amang ka teng hore le bona ba tsebo le bona bana le sebaka ka o change setjhaba sa rona. Ka ba khusanya diphepetsong tse bang bana le tsona batjha ba ka fumana tharollo le thuso ka hara kereke. Indeed ka nnete ba ka fumana tharollo le thuso ka hara kereke hobane kereke le yona ke community itself o hlakana le batho ba khona ho fana ka mosebetsi ba khona ho fana ka dikeletso is mentorship programs ka hara kereke mo re kopantshang batjha le batho ba leng ka hara dikgwebo tse itseng ho tseba ho fetoha maemo a bona. Tshepo ngwaneso re le buile ka le sedile re fileng lona ke tshepa hore batjha ba tla kgothalla kereke bana bophelo bo teng ka hara kereke ka nnete eo he mo ke Tshepo Gaelae eo e le modulasetulo wa CYM Uniting Reformed Church of Southern Africa.